Oke, kita mancing lagi hari ini. Kayak jig botan. Pas. Strike. Ah. Strike. Ah. Strike situ dia. Ada main, guys. Main dekat dia. Main dekat, guys. Coba lagi. Secukupnya. Sia-sia. Nyangkut. Cepat. Cepat putus. Putus. Putus jignya. Pak Samaran tadi sekali telat karena pergi ya. Sepuluh ya. Kita pakai mino aja terus. Angin lampas nih, guys. Kita pergi ya. Kita pakai telur andalan, guys. Ini telur umpan virus corona, guys. Kita pakai ya. Pokoknya harus buat jig lagi banyak-banyak nih. Ngajian terus di sini. Bisa ada burung, guys. Samaran, guys, ke arah depan sini, guys. Strike. Oke, strike, guys. Strike, guys. Sip. Strike. Oh, gitu, guys. Oke, amis, guys. GT, guys. Secukupnya. Makan malam hari ini, guys. Sia-sia. Akhirnya GT, guys. Oke, guys. GT, guys. Pakai lure nih, guys. Lure killer
umpan virus corona nih guys. Hihi. Made in China. Jadi virus corona kan dari Cina nih. Ya, jadi virusnya kena gigi nih guys. Kan dia ke dalam ini. Saya sampai sini sunsetnya udah terbenam guys. Karena udah maghrib juga guys ya. Lain kali kita lanjutkan lagi di sini ya. Oke guys. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Ya. Kita akan tunjukkan lagi kehebatan umpan virus corona ini guys. Sip. Oke. Please like, comment, share, and subscribe guys. Oke. Tetap di channel Awal Asik Mancing ya. Alright.